Vedes estas sementiñas? Isto, aquí, polo menos na miña zona, chámaselle neviña. E neviña é calquera tipo de semente que sea de crucíferas, dá igual que sea de repolo, de brécol, de coliflor, de rabisas, de grelos, de Santiago, de Lugo, dá igual. Todo o que sea semente de crucíferas, de verduras, chámaselle neviña. E estamos en tempo xa de empezar a plantar todo tipo de neviña. É unha cousa que che vou dicir que se me olvidaba. Non teño pruebas, pero tampouco teño dudas de que a luna influye directamente no grelado prematuro de todo tipo de plantas. Entón, se crees tamén, como a min, que a luna influye, non sementes hasta que pase a luna chea, o sea, de que empece a menguar a luna, depois sí, eu vou esperar, polo menos hasta a partir de mediados de agosto, porque senón vanche a ir a grelo moi rápido todo o que sementes.